kufanya ndivyo katika michuano ya taifa na ichanga kimau. Timu ya Nyarari ya Kiambu Starlets aria mathakagira gicigo kia ubunge kia Limuru nicio njorua cia gicigo gia gatagati na one thutha wa gukumutha wega Nyarari cia Robert FC kuma kaunti-ini ya Kirinyaga na mbao 6 gwa kibugu na kuria Nyarari Millicent Joki akorirwo akihutia neti maita mana. Thutha wa mubira uyu uri guthakagirwo kiharo-ini gia Thika Technical, Joki hamwe na Nyarari cia Kiambu Starlets maugite mari na mwihoko wa gukorwo magikuwa nguga nene ya gibũrũri mbĩtĩka-inĩ cia muthia wa mweri uyu. Chapa Dimba imetusaidia sana sisi madem, imetuimprovisha talents zetu. Hatukuwa tunajua kama tunaweza fika hapa hivi kwa stage yetu tumefika. And we really thank God that eventually we have become the Central Region winners. We are looking forward for the national finals within the next 2 or 3 weeks, and we are going back to our drawing board. Mwena wa anake imwana cia Euronats okuma kaunti-ini ya Kiambu nacio ciguthire anake cia Rufa kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na mbao 1 gwa kibugu. Gatho kuri muthaki Emmanuel uri uhutirie neti ndagika-ini ya gatatu. Hari ciringi milioni 100 iria aigithia nene kambuni ya Safaricom maigithĩtie na mbĩtĩka ici, ahotani oro timu muthenya wa muthi makorwo makinukia ciringi 200,000. Game ya leo finali imekuwa game ambayo vijana walijimotivate kutoka jana. Tukasema lazima tufike hapo kwa sababu tumetoka mbali. Ukiangalia Euronats mali imetoka ni huko kwa kijiji kabisa, huko chini kabisa. Unaona kupata opportunity kama hii kwa unacheza ball mali kama hapa na tumetoka mbali kwa kijiji. In fact ni kijiji iko mbali kabisa mali tumelelewa mali. Timu ici cia rĩu cikwĩharĩria gucemania na timu ingĩ kuma kaunti citiganĩte gatagatĩ ka mweri 24 na 25 mweri ũyũ final cia gĩbũrũri Kungi Stadium iria cigakorwo cigĩtabanĩrio kũrĩa kaunti-inĩ ya Kameme. Kungi rigi nene ya gĩbũrũri ya Kenya Premier League ni yakorwo ĩkĩrehe hamwe ngucanio inya iria ciakorwo cikĩhĩmbĩtanwo iharo citiganĩte. Kirafu gia Thika United makorirwo makiganira na ndiroo ya mbao 1 kwa mbao 1 magithaka na kirafu kia Mathare FC. Mbao ya Thika United ikigirio ni muthaki Shamiki Bwana kuhitukira mukwanju wa penalty. Naguo thutha ucio muthaki Cliff Nyaki akorwo akiganania mbao ya Mathare FC kuria nyitithanirie cross njega muno ya muthaki Alwaga. Ngucanio ingĩ ciakorwo cigĩthakwo Sony Sugar maiganĩra na kũhũrwo na mbao 2 gwa kibugu na kirafu kia AFC Leopards. Ulinzi Stars makunĩka kirafu gia Tusker FC na mbao 1 gwa kibugu. Guko Wazito FC magĩkumuthwo wega nĩ Kariobangi Sharks na mbao 4 kwa mbao 1. Handũ-inĩ ha Kameme TV haro-inĩ njĩtagwo Kuria wa Gicigo.